Swastiastu. Kebetulan di tiang sareng sami. Seni banget uang yang di tiang. Rahajeng nyangre rahina suci kuningan. Rahina kuningan martos kauningin. Ini punika nincapang serada bakti. Taler ulat sarire. Detat kala naturang sembah ring ida betara nangde nenten kau tiben bayo. Rahina kuningan puniki kecinayang anduk banten lan bangara mewarna kuning. Ler detat kala rahina kuningan sani patut ke diwakal inggih punika ida sang pitara utawi dewa yang mangda presida memicayang pembukatan taler utiang banten bekara sane katurang oleh imanusa inggih dedane pamiarsa sani wong yang tiang rahina galungan lan kuningan artosipun Dharma sane presida ngasorang Dharma puniki boyo yo mantah keucapan kewanten nanging patut kelaksanaya ring rahina sedina-dina ritat kala ngelaksanaya swakina lan swadharma idedane sareng sami punika aturan ditya indik kesukseman rahina kuningan mangda presida wenten pikeun yang enten lali ngaturang gengrena pangapura